Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kakenhun jong ki Pulit jong kanong ba East Guwahati Police Department lingba kathanat basistha hadian ka jing treshitam kabala artayo tam kilayo banlap myang yaki mar ki mata ki ba Shongdor hadu saupulai lak tingka kibala ja aklep ringkat bat kawai katrok kabada new registration number AS khat R AC not pra nyosau katba kadang mi nanong ba Guwahati banlet chesil char haka arpra trek uyayong arhaja apusan Katelong kubur na ki Pulit kaya tu bahadian kajing ja rangai jong kate katrok ringkat bat kite ki mar ki mata kaladan kajing ujor persya yaw nongnya kate katrok lembat kakenhun kajong halor kate kakam hadian kajing toket kabajur bat kajing yo ajing tip kabatikna ki Pulit kila yo ban kem shwa ya ki arngut ki briu ki bala subara bor ya kate katrok na khana para ya ki bala tip kerteng kum Ikram Hussein Ubaju khatru kumu Imran arpu arsnem kakarta lembat Hafizur Mia arpu nyosnem kakarta na kajing toket ya kite ki arngut ki bor Pulit kila pelong ya kajing khenra sa hasara dia bar peta bat hang niru layo ban kembyang sa arngut ki basuba don kti ki bakentup yu babul hook arpu nyosnem kakarta bat ujia rul Islam arpu khandai snem kakarta na kajing budin jeng ki bor Pulit Kita ki mar ki mata ki balaja arangai layo biang na kawai ke jaka kabadan hanong ba Shillong ya kabalakmi Daurajesh Kumar Mahato laipulai snem kakarta katba ya katrok lalap no hajan ka Yalong Tollgate Jowai kabai da kita ki runar Halor kane kabenta ki bor Pulit ki layo kemno ya baro sangot kita ki brio ki basu badan kti halor kane ka kam bat pentip ru baka jing mudoi ya ki kat kum ki kendon jong ka an kalaya chakmat